talafatu telefola Radio Samoa le nei fo itai au, ma lole soifo manuia, alo mai o tala a mata o le nei vai aso. Se fulu tui o koviti na whai e to tonu le aso e tasi, ono le tupe. O le wama wale tamana whai ona tui e se fulu i to tonu le aso e tasi mo isi tangata, ma ua whai nei ma le suenga. Ripoti o le awa wa ai ia il matanga luenga le soifo malo loina, ma ele o maa le nei mata upu. E le o mawhai ona whai lo mai po o ngā wheo ni usila le ana whai ai nei tui, pe ta iwa upu ia i tangata na totongia le ata maa. I lo lātou manatu whaapito, ma wha o ngā le tangata o lo umo o mia se tupe e whai o lātou tui. Mai tangata so e so e wa whai loa, e le ta tawana iei se isi vai la au wha au popo e tui ina i le tino i totono le aso e tasi. Ona o a fianga i le tino e muli mai. Ta ua mai tala le staff, e tali tono le ata mai le tasi se no fuanga nalu ia i e whai ai nei tui e se fulu i totono le aso e tasi. Sa wai malwala au i tangata o lo o whaia, po o i lātou fo i e sili atu ma le tasi le tui o le koviti na whaia i totono le aso e tasi, e sa ili fisoa soani se taimi vave. O tangata o lo totongia isi tangata e whaia o lātou tui ono o le te e le tui o le koviti, e le ngata i lunga o lātou wha maunga, e le i whaia lava ni tui, ai ole a fia i fo i ma wha maunga i le soifua maloloi na ngā i le lumanai. O le soeto e ilo ai el kapi ne tale traffic light system mo le atunu a toa, ma a umalea o na whaato ato e maua leo se isi ilo ngai le aso se fulu fito o le masina fou. A o tali e se isi tala me le malo se va ingai cases i le whaai unga le vai aso, o le aso to o nai e ono sfulu ma le tolu, sa waiana nafi, ua toe a ngai lunga le selau ma le tolu. Mo au kilani o lo mo li lanu mumu, mai isi tangata so e whaapitoa i la lātou mai tau. E ta tawana whaatu mawina pea au kilani le mo li lanu mumu. Pe ta i nisi, a whai e sau i lalo cases e ono a ngā i le lanu moli i le vai aso nei. A o tala noa ila ia au kilani. O lea toe o lea so māta e au, o na ta tala loa leo le saolo tonga mo tangata au kilani e wheo a iai. A o ave e se ai sa o lo o whaia nei i ona tua oi. Ai mo le telo whaatasinga, pisi nisi ma le telo au nango lo tā pāle vaccine pass. O le whaiunga le vai aso na sa waitala o le telo vaccine passes whaatalo sangaina. Whaatusa tusa i le whainu mero tangata wa uma na whaia tui. A o whaapapole i naila i lea tūlanga mai le soifua maloloina. E tali tonu e ono mafua lea ona e mawhai ona download vaccine passes si li atu ma le whaatasi. Ona o nisi e le tasi le device e mana na o i te wai. E le ngata i lea o lea fo e o lo mawhai ona whaatalo sangaina vaccine passes nei mai tangata o lo au mau i si atunuu. Wa au mai le malo le whaatangana e au mai ei nisi tangata whai ngā luenga mai whafo e whesoa soani le uti o tangata ngā lulu e le primary sector, ma e taunu mai le tau whaanofo e sea. O le wa i o eina le au mai o le isi lua se lau tangata e ngā lulu e au nanga o lo mo o mia le anga waa e wha o ngā ina masini. Ma le latalata i le toa se lau i ngā luenga e pe o le sele ino fulufulu mā moe. Mai le minister o whaatoanga Damien O'Connor, o nei whaatangana whaapitoa o le awhe soa soani lea i nei ngā luenga i taimi o le ato e sui e fo i le tau mawhana whanolo i nei. E se mai i nei whaatangana whaapitoa lea fo i watoe te uteo le maloa i a inga e whaatangai le lua se lau dairy workers, ma o le suinga o ta ue O'Connor o suinga a mata nei o whaasolo atua i le toe tatalo tua o i New Zealand i laulangi. O le tau whaanofo e seo nei tangata whai ngā luenga whaopopo, o se awanoa le au maua lea a o tau whao ai e le toa tele o tangata o lo i whafo fio mai i New Zealand, pōtu e o mai whaanofo e se ai. O le vai aso nei o le a amatai o na whaatapula a le whao ngā o le sua vai a Hamiltone. Amatatu le aso lulu o nā ngā ile a ai le smart meter, alert level 2, ma o se whaai unga ua whai le City Council ona o le maua lunga o le whao ngā a o iai i tau vevela. O le whaatapula o le whaonga ina le soa vai, o le a le mawhai e ona whaonga sprinklers mo tō ngā la au yaso umo le vai aso. Ai o le a na o na yaso le vai aso mai le tūlai ono i le tai au, a nga i le valu i le pō. Ina yaso i le ima mau atu, whaamawina i le whaonga Hamilton e sidia ma le fitu se fulu 5 miliona lita. Whai watu i tala mai au se tālia, ua whaava ai au se tālia o le a le ono masina le vao le tuilona lua ma le busta, ai 5. A o whaawau o na pepesi le Omicron i au se tālia, ua whaailoa le minister o le soifua maloloina Greg Hunt, fua i lungo o whaamaumaunga mai Israelu, o le tuilona tolu po le busta, e tu iti le pepesi o le siama ma maiti ngā ina, whaapea le oti. I le taimine o lea e tatau na vai le ono masina talu na uma le tuilona lua. Whaato a mawhai leo na whaia le tuilona tolu le nei, peita i fōlinga mai saunoanga le minister, o le atu o mai ilalo i le 5 masina.
O lea fo ia awa i le fina ngalo le pule sili lo soifua malo loina Victoria pe ona ia whaailoa i le vaenga o faufautua au se tāli o loo whiangai matui. Ua tatawana suia le periota e vā ai le tui lona lua ma le booster. Tu umai ia ni usila o leo loo fautua ina pea le ono masina e vā ai, ma e ui e le i o mai le Omicron i nei, o le ana mua i sautala i le Pfizer i le vaiaso tāluai. E ono mawhai e la lātou booster o na te atu i lea virusi fou. Tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.